atakekala Aziai Ndito wa Miriam Mzioki kuma kansokea Makueni haja Makueni ni mwalimu nina miaka 32 na nina Muundume twindu onavala ni mutiete na ukuwa miaka 3 utwe kama sababu mame tukinzambe na miaka 26 okay twikala na kinyumba imwe kwa ilungu ya mwaka umwe thina wakwa nundu Muundume ondenda akulungwa mabitio na kethe wane waambitisia na mutabia ambia kunena nae na kumbumanga ende wana mundu mukongi masiaite imwe na atinda aithi kwake na namukulia aimbea aendete kuona mwana indi na mwana omwe indi ndandethe asia kumwea kana kuiba fees nina thina mwingi muno wa mesile na ndisi nende na kwikala nake kana numa no nake ukona nake iku na okwa ku expound ila tunenie na Miriam Miriam aelese kana aili kama mtu anoni kana baigwa na mwana ne bombela ndile iya Miriam atabe mwana jao na mwana na kama mwana mwana wikira usiaitenza na usedienza na metikala na majukumu manyumba ma family tukaana inde we Miriam mwana wa kusuve na kwanisove la mwana wajao wakwa so you mwana la menake nzambe no tiyethe so you nzambe no eli usika abantu thene wa kuiba fisi kana kila chonde mwana okwenda Miriam ni woshughulikia mwana wake na yu azia bwana oethi tuna tutabila na yu anytime wa mukulia pano ayambe omumanga kumutabia ndeto ndhuku saizi ni gwa alilikana kana kana kekundu wailo dikona so ayokela ikara aidiona kana na yaza gini kiumu affect mpaka na wea wake kilazini ndio concentrate so aisomeziana ndio concentrate so yue ndio kulia hii aende kwakala na nzambe no kana mumanga mwana nake aliva na miaka 32 na Muundume at least nyumba yake ni kubeba Muundume ni ibindajila Miriam ile kwenda na kuikalania na mwana kioyu au mmebia wana mutu yosu mabinda kwa bindajila twakosa nitiko bako ibaka kibubu ukiria ni wakulwa ni kibeti chako au maba ni saa 3 sio tukore ndio likite nyumba umia we yani saa monza sia muthenya nikiute nyumba masaa su serile maybe iko akamwili tumwaye ndona maybe ni mwasia yeye imwe na of which ndo bio kakenge twana na tu school weje wewe utu yeye oe wanda tena kana ende sia na si school najua ikala ni ibinaila akamwili tukake twaja kidara Miriam ila Miriam wale kulwa ninge wala aume na ai concentrate na kwa kamusi wake kuoku imutwano musio kuoku imusi withi wana mugo kuoku Muundume otonya ukulia kana otonya kukililia kinene cha umete na ku akaima kukililia wasia azoe hiyo sauti na ajeka landini wa musikusu na ajea ya mwana wake ti lazima kaya mwana ile mwana no mwana lazima ndio kwa ya mwana yake Muundume kwa yake kwa ya mwana na sawa na bila mwekata mwana konde ini tele ni wano la mwitu mjibola kate mada ya mwana ni wake no kwata njia kai no ile tona wili na matena mukamenda ile ile ya Miriam nundu mwana kionde ndao sababu ya naona ni wake kate mada Muundume kwa uko ya Muundume no bitia nukati ya na kangi ayambi ya kinene ayambi ya okumanga uko ya Muundume umeno na mundu muka fulani ile ya Muundume zude kwenda kuibwa akakuetea wauna akaothika na kwani ukuliale wa Muundume oi apokuya Miriam mweka leboi ni wake mbona wekana kake na kama ni wa Muundume majukumu ndai mako oza majukumu ndai ni babe itoka na umeni mama ile basi ni mtu gateke yikia umundi akaneme uthukuma ondo umeme uthukuma na kaingi muno membeza kwika mundi na kaingi muno membeza kwika mundi nyindina weta bonika na ngeweta lakini kwa kaingi muno membeza kwika mundi makembo meba milioni be wabo mwicho sawa nengi na kwa kaingi membeza be wakamundi ukidia mbado pena ila issue ya responsibility ya ile kudo ya Muundume kwa hizi unu kamwili dukaka ya mwana ti lazima ume makaya pai mundu utaya mwana elanga ino quality na ina sio mwana kwa ya mwana you cannot so kamwili tukajekaleta anyway kama na kana wizi ya kula wazia ya ndia iguti lazima ni sawa na ada na jina kwa ndumbeta emba ndumbeta nikala na kwa kui ndoekana
aichange wechuo banga yosime ukanda wasiti we muka Miriam ndaka Miriam Miriam wata nziothi umena ingi muno pio mekwenda na kwanza we mwalimu kwanza na kekondoge keka kamaelo